Pamirsa dawek tanggal kali likur Maret ngantos roras April warsa kali tali kali dasa. Ketureksain sampun wenten plekutus tali sata tigang dasa pitu pekerja migran saking Bali sanerau raris ngelaksanayang rapid test ring Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Ya diasun sampun penyuan naker migran sani budal ring sawatau regalat tigang wuku inucap nanging nganinin indik data sebaran sewilang kabupaten kota durung kepestikayang oleh Bali. Perindikan puniki kebawasang oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Ide Bagus Ngurah Arde dan imausang data inucap sampun katureksain untuk ngerekap arde ngewohin data sani keduenin mangkin wanta anut saking global. Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia Cabang Bali, Idewo Putu Susilo mausang, manut data sani keduenin mangkin, wenten kali likur tali diri pelaut, sani makarya ring kapal pesiar terdomisili ring Bali, ring kewentenan inucap sampun makata tigang tali diri pamikarya sani budal. Rindra Devita Bali Pos Nguningayang.